Omurembe nukwishibwaho aba radiant. You are radiant. Look good, feel great. TV West program Omurembe musibire kurunjokwe betu nimbatangira program yitu y'Omurembe ekobereho program kaga shaha mwenda nanye Jacqueline Arinda tubantureba ebintu byinshi munonga kandi ebe bintu nebintu bya Murembe ningashe bintu by'omuntu oshemeye kubana umanya ngweke kintu kiri ha Murembe kandi hati nicecuroho kugira ngo ne wabo ori mu bantu katuje ngo ori no tebye mbozi ningashi ori mu bantu numugamba ha bintu by'Omurembe baje hariho kimwe n'umujumanya ngo nicyo Murembe hata nicecuroho otumwana mwenda kumanya by'Omurembe borisha mwenda aha TV West ne babero beterizoba ntureba aha swimming pool ezo Murembe kandi swimming pool twenda kumanya swimming pool hati ntureba zhanjire munonga omuntu kubukikana munongo mushano go gubeguruho omuntu ajata ati nimpura icyo yacyabakari azum swimming pool abanza akulinga down ningashi aho cyoya kandi abamwemba zikosa for sports ntureba bamwemba kosa for sports konka ntureba swimming pool ne kintu ekirya Murembe kandi ekyakabi konka turiyo mtawuni ya Fort Poto abantu betu ba Fort Poto nimbagonza muno abantu betu bampanga abari mukatare mwena nimbagonza muno betu ntureba ogwo mchara naisha kuba natushobora aha swimming pool kandi ndeba swimming pool beine swimming pool y'abana kandi beine swimming pool y'abantu bakuru so ntwenda atushoboreje ebinte bkwatene na swimming pool omuntu kwashime kurebera swimming pool na mnonga ntureba Omurembe gwizire abantu abinji swimming pool bazine no majugabo nushanga umuntu ayine swimming pool owe etari ya public ningash public nimanyisa ngushanga ngo swimming pool eri omza hoteli swimming pool eri nkatujirengo ngomza resorts or even in lodges and cottages ntuchakushanga yo swimming pools biti hati abantu Omurembe guro bine swimming pool zabo kongerizo batu atayeraho emwe swimming pool is a public Omuri town ya Fort Poto aba radiant no baba kutamusente kurebeka which program twaje bayiseho Abaragange nbanyeta Twice Generals turi mu kikaro kino cya Fort Poto Haraka Resort Hotel mu kikaro kino kituru mu numero wa swimming pools mbere tuli haro swimming pool y'abakuru ne y'abato so mubwira nkabuno wo musana uso kunyumirwa no ija no semerwa mu maizi obolo mukuru oba moto swimming pool y'abakuru imukorora inaho deep na shallow end. Nambe tukusanga deep end is 6 meters. Shallow end is 5.6 meters. Abokuwa nomanya no yekakasa kuswiminga no so kutandikira mu deep end. But shallow end na yero haba kutandika. Swimming pool yenu kasingo ine itakali alikumara. No sera abakozi nibakulimera no funa tiles no stekamu no tunga amaizi pipe ya kuleta amaizi no tekamu ga amaizi muvui swimming pool yenu ku cleaninga after we clean daily cleaninga will cure by after 1 week tekamu chlorine nembazi ende cleaninga amaizi swimming pool twineho eyabato kutandikira myaka 10 kutandikira myaka 8 no kugenda iguru kwika myaka 16 baitu nobo kuba no mwana wao mutito muno myaka 2 3 5 tunaka swimming pool akatito mbe basogenda bakasevererero hati abantu abakuru tukubantu swiminga obo kubota kweka kasangu tomanye kuswiminga tuna habatendeke aso kutendeka kurungi
okega kuswiminga tuina na floaters obokubo omanyira okake netukwa floater no genda mu floater no swiminga neno semererwa mu floater chiraliwe kuija na swimming costume yawe oba kuija hano okahayaringa hati oba kwano genda maizi omu nchibashita kwetagisa ogenda ojwere saha enkwanza uko obwibona neso kugurukamo amaizi ngajikuihamu so kwano ta maizi oine kuyamu esaha enkwanzi rings esapuli byona no bisiga harubaju nuko no genda noteka mu costume yawe no genda mu maizi no nyumirwa hati amaizi ha maintenance ya amaizi yano tuteka mu gagibwa mu mbazi after 3 days by to cleaning nekorwa daily cleaninga kuyamu burofu nebinde bikuba birumu bitasemire nichikorwa buli kiro swimming pool yano obokuba no manyangu tokweka kasa kurungi notunga floater no gijwara oba notunga trainer na kwegesa kurungi neno utandika kuswiminga kurungi kuswiminga nikutandika saha 2 za nyenchakara no ball free kutandika kuswiminga ngarukera saa 12 swimming pool neba nekinga no botakwikirizibwa kuswiminga ekiro amwensonga zitalizimu nazimu amwensonga ekiro ntabataroho omuntu wena ruso kubaho kugaidinga nsonga wibona no wanoso kumera amaizi no rugirwa mu buzibu akwa no boloho wenka kandi utale mbwiro buhikire ekintu ekindi swimming pool yanu inekuombekwa mu mulingo gunya kuhikire kimu no sobora kutungira omuntu obukugo obuhikire kukora swimming pool yanu abo nsonga so kuleta omuntu wena kuruga hantu hona ngo akore swimming pool najikora mu mulingo gutahikire no sanga yalete bizibu bitali na bimu no sanga telisa stayira mukubi nsara abantu no sanga telisa koze slidinga ni sterobora abantu nibagwa mu maizi ebintu nkebe so ino kutunga omuntu wali technical oino obukugu obukumara hati swimming pool enu obokuba nojagya maizi oino kubanza aro bathrooms no banza no yoga no cleaninga kurungi bakwatawe no cleaninga nko notaha mu maizi omu no yoga niko tuleme kuna kuleta bizibu ebyendwale zara kwata bataye baitu nabandi so nekizibu cyendwala tukirengerwa muno abo kucheka gubata ombazi mubwire kororango twatangire ndwara nebizibu ebinde bisokuruga mu maizi TV West program Omurembe tiriyo muri fotopoto kandi nindeba Omurembe gwa kunu no gwa man munonga imwe tumwale ba swimming pool ebonire munonga nekintu kyamani kandi Omurembe gwa hadi wota kuma kuswiminga oye kore mo muri real bite ba radiant no bakutamusente kureba kangwe program twajibasyaho na no muri fotopoto turi abantu ba fotopoto bantumwe bojo mwine kukozesa radiant akasoke kawe kakanyirira buzima muntu yakureba akakwegomba reka tuzomuka humuro nabwanyuma tugarike otakarga Omurembe nukwishibwaho aba Radiant. You are radiant. Look good, feel great.